bayakhala ngikutshela bamhleba lapha kimbonke laba bafana bamhleba bathi akababiza inhlobo ngisho ebongweni babengabizwa ngomphaka babizwa umuntu ngeke kujabule ubizwa umphaka phela imboka yena umculi uke bachaphaza laba bafana ngendlela ababamba ngayo umkhumbi thela lesadodo ezimpahla bebehambe boshutha bashintsha usuku nosuku umkhumbi awusithuthe udayisa impahla kaManqele laba bafana bengezo beyithatha bethi bafuna uhlobe ngabo kodwa manje abachaphaza ubonga bekabizana nomcineka athi ubabalahlile abizo papa Jinji adaziwa ubani ngupapa Jinji umfana kaMaphumulo nje onganasimanga makhana kagay umbizele nje apha engomeni umphakamisa uthi njani ushiya ingane ezi usuku nemini azakhile lezangane lela ka round endlini yangaphezulu kodwa yena zonkela yena imali phela kuyi zithola imali ziyemkhunjini lendele zampahla neyimboko nayigqoko ezimhlophe zithi zama ukuphusha yena sihamba nje naye safuna ziyihlazo zophuma eshonephi ngoba zohlekwa Ziyakhala ithi akayibuzanga ngisho engomeni asayibiza ke vele mangemphako phakathi abalandeli bakhala abalandeli ngathi umuntu lowo thatha quality yo actor nabo ngenqondo nje quality ungene kubantu waziwa ubayekelele labafana ukungena nabo kuyivideo laba abagijimana empahla semkhumbini labafana bengeza baseThekwini bahle behamba nongiso abafanga ngayaxoba nabudala abakhuphuli vele kumavideo uzosuka lo quality ngenqondo quality nje uba umuntu nje ovele kubantu wabasiphukuphuku somlandeli esilandela wonke umuntu usogqamisa uquality ushiya abantu abahlale bewabevuka behamba besweka ngedwedwe behamba nangisho kogoli ngathi umuntu lo akhala hlabe